ngamandla lenkosi ngesikhulu sithandaze. Amen. Nkosi yamakhosi, Nkosi yezulu nomhlaba, wena ukhona phansi kwamanzi, ukhona nasemkhathini nasemoyeni wonke ukhona Nkosi. Ngeke sibe lutho ngaphandle kwakho. Nkosi yamakhosi, ngiyacela ubongiphe isibindi sokuma kulo msebenzi wakho oyingcwele wasezulwini nakumuntu wasemhlabeni. Ngicela ungiphe amandla Nkosi ukuba ngikwazi ukukhuluma phakathi kwabantwana bakho abayizigidi abangaka. Ngizocela ngesihlabelelo sika 44. Sazelo sazelo sengishinge edwa Sazelo Sazelo
angazi ukuthi inkosi ufuna ngikhulume ngani, kodwa uma ngiguqela ngiyabona ngivuka ama-minute ngikhumbula Nkosi usayisequ sesibili lapho Nkosi yamakhosi lapho sahlangana khona nawe kuba sahlala kosomsentabeni zaseVungu. Angikhona Nkosi yamakhosi lapha neVungu ngisebenza ngomsebenzi wakho neVungu kwidolobha lami leli Potchefstroom. Nkosi yamakhosi ingazi nanyaka into yokukholwa khona into okuthiwa ukukholwa into engizibukela ngenasikhathi sako, kodwa Nkosi wangibiza Nkosi womsanga ezibophezela zothando wangibamba Nkosi wangicindezela phansi. Bathi ngolunye usuku Nkosi yamakhosi ngaba nelubo Nkosi yamakhosi elahlula inyanga zonke engangigijima zonke intaba ngifuna ukuthi nginqobe leli lumbo lentwala ezazingavamishile zingafuna ukuva ukuthi ziphele. Ngiyabona Nkosi ukuthi ufuna ke ngidlule kuleyo ndawo ukuthi njengoba ngiguqila ngivela lapho umthetho wami uthi ngolunye usuku bakhona insizwa igama labo Lazaro inomfowabo edla kahle umfowabo kakhulu. Lensizwe ihlupheka engenalo isho ukudla ezokudla. Kuthiwa lensizwa yayidla imvuthuloka zokudla okwela phansi kumfowabo. Okwahamba isikhathi yasehamba lensizwa emhlabeni lehluphekayo, yase ifika ezulwini uNkulunkulu wayibeka isifeni sakhe wathi uhlupheke emhlabeni kodwa namhlanje ngizokusula izinyembezi. Kwahamba leyo umfowabo ehlezi emhlabeni kwashaya isikhathi sokuthi ihambe ezulwini. Yashona yambela yaseyahamba ezulwini. Yabe seyithathwa seyiphonswa esihogweni somlilo. Yasha lensizwa kakhulu isikhathi eside isha. Kuthe ngolunye usuku uyambona umfowabo ehlelo esifubeni sika-Abraham. Yaseyicela ukuthi yawu Lazaro ngicela ungisize ugqobhoze ngomunwe nje wakho emanzini ngicozisele olimi ngeze ngafa ukusha. Kuthiwa lensizwayo wayesephendula lehlezi kuyena esifubeni yathi akhumbula usemhlabeni owuhamba lapha uthanda khona ungaseli lutho ukhululekile udla into eyithanda ngesikhathi osithandayo lo ehlupheka uthi ngesikhathi sakhe manje sokuthi ngimsule inyembezi ukuthi ngimfudumeze ngoba wegodola uthi hawu baba ngisize emhlabeni nabafowethu abasele ngicela uthumele isigijimo ezulwini zehlike ziye ekhaya ekhaya ziyomtshela abafowethu ukuthi lezi bangadedemuke emhlabeni kodwa bazakhe bangabakhulu bakholwe ukuthi kuba ngesela ngikhona. Uthi hawu mntanami wathi emhlabeni ukhona abafundisi abashumayelayo banikeza ivangeli lokuthi batshena abantu ukuthi bahambe kanjani ukuze babone umbuso kaNkulunkulu. Wathi khona abashumayeli khona abavangeli khona zonke izinto emhlabeni ezishumayela khona ezishumayela abakhokheli babatshena abantu ukuthi fanele bahambe kanjani ukuze bambone uNkulunkulu ngelanga lokugcina. Konke ngokusiza ngalutho namhlanje
ngiyadlula Nkosi yamakhosi lapho ngithi Nkosi yamakhosi ake ngikhulume ngabo kudla kubona kanjani entabeni zaseVungu lapha eVungu kunesizilo esikhulu ngingala kwaso phezu kwewa ngingala ngaphesheya kwihotela kubheka amakhombe kitchen sasithi masifika lapho kulo mlungu wehotela avele adala asikhombe kitchen zakamkamkamza amakhombe kitchen sifike lisiveni singene sidla yonke into engaphakathi sidikile sidla yonke into esiyithandayo ehotela ingasinanyaka indaba yokukholwa kodwa kuthe ngolunye usuku wangibiza Nkosi yamakhosi wangibizela umuntu ozongisiza ngamanzi kuphela engaxotshatsha lutho azofika nami kuyena wabusisa lamanzi wabona izinto ezikekhaya wazokhuluma ngami ukuthi wena lezi ntwala zakho zinjenje zizophela ngakhatha amanzi zaphela ngase ngiyathuka ngoma ngabona ukuthi ukhona uNkulunkulu amanzi efike nami kodwa ngiyakwazi ukuphila ngaphandle kanti ufuna indlela ukungithola uzongithola kanjani bashaya usuku wenza zonke izinto ezinto kwayinde kakhulu lento ngizoyiqhamula phezulu mangizoyikha phansi ngeke ngashona ilanga ngizoyikha phezulu kwashaya isikhathi kwathiwa ngela ngelithini kuyovala unyaka kufanele ngiye lapha ngobona lapha egama lakhe ngawumbona uNkulunkulu lapha egama lakhe la ngaqala khona ukuphakamisa isandla ekuzalweni kwami ngiyinsizwa ngimdala sengiyishef ngaphakamisa isandla ngathi ngiyikhetha inkosi ngaqala ukukhetha inkosi lapha egama lakhe lapha phetsheya ngeke ngaphansi kwa Bishop Ndwalana olanga la eMachiseni la uye uBishop nomfundisi wasiphethe lapha noGumede bashaya usuku kwathiwa ngele ngilithile-ke niza kobhabhadiswa kodwa nobhabhadiswa khona nobhabhadiswa emfuleni lapha eduzane lapha neVungu la ngena khona iVungu la sihlangana khona nolwandle la kulesiziba njalo ngonyaka ufa umuntu njalo ngonyaka ufa umuntu njalo ngonyaka ufa umuntu njalo ngonyaka ufa umuntu kunesilwane kodwa leso siziba ngangakazi ngifika khona ngangigeza kusona ngiyohlambuluka nje ngihambe ngiyohlambuluka khona makulesihlanu kumnandi wakushisa ngihambe ngiyobhukuda kulesi ziba ngingazi ukuthi kunesilwane kwazwathi ayikhona kuyabhutshwa la kuyaphelwa abonke sebethanda ukudlala labantu bakhe khona izikepe ezihamba khona baphela abantu la njalo ngonyaka ufa umuntu kunesilwane wakwakule songa bamlamela umlungu efike yakhona ehambisa isaka ephethe amasaka amabili eqhembu ezimhlophe efake ezizifonyo ememeke into yokuphefumula lemhlanje wangena phansi kwathi uhambisa isilwane imali uyisa lapha enkosazana kunenkosazane la ekuyona yobulala abantu uhambisa imali uyisa khona ngaphansi kwesizini ngase kuthi ngolunye usuku ngase ngicamanga nje sokuseduze ukuthi sibhabhadiswe ngathi ake ngivule kwafika kule inhliziyo yami ukuthi ake ngivule iBhayibheli ngoba sekunalo ngaliphethe into engazi ngayivula ngayiphethe ngafika lapha kuMathewu 3 ngawufunda athi mina kusho ukuthi uma ukholwa la uba nento eziningi ezikuvukelayo uba nezitha ube nabantu abakugwebela izinto ezikuhlupha nje emoyeni ungatholi ukuphumula kusho ukuthi kumele ukuthi uma ubhabhadiswa ube sewuthatha isifungo sokuthi uphuma emanzini bese ukopha ibhande uhlala insuku ungadli ukuze ube namandla ukuthi ubhekane nale nkinga elemhlabeni ngakwenza lo ulafika ngalo lokubhabhadiswa mangadla ngalinga loso safa sobhabhadiswa ekuseni uyisonto sabuya lapho ngase ngibophe ibhande ngangadla kanti ngicela ngingadli ilindele ukubhabhadiswa ngaphuma lapho mangayako ngamazi sahamba isikhathi kwasuku lokuqala lesibili kwalesithathu ngilamba kakhulu ngabekezela kwathi kwelesine ngingabe sakuva ukulamba kwathi kwelesihlanu lutho ukulamba ngisakuva kwelesithupha ngikuva kwathi kwelika7 usuku hayi sengiyaziphila ngisenankinga ukuyagula yini ngikuthi ngibona ngiyawohloka nje ngiyaphela ngithi nginalutho isithule ngibopheli la ngihlela iswini
bashaya umhla usuku lika-7 kuzokusa kube usuku lika-8 wasofika ukesukwini sesibili. Ngabona ukuthi umuntu umefa akuyona into eyinkinga ukufa sikusaba ngoba naku singakakuboni. Ngabona ngisuka ngiphume esidumbini sami ngasibona isidumbu silele phansi. Ngaphuma kusola ngaqele ngawumina nje manje ngazibona futhi ngilele phansi. Ngazibona ngiphuma lesidumbu ngihamba. Ngihamba ngiphelele eningizimu ngiyale eningizimu ngibhekele. Ngahamba ngayale ngahamba utshani obomile ngahamba ethafe otshani obomile ngahamba njalo ngashesha kulo tshani obomile ngashesha kulo tshani obomile ngithe ngibona ihlathi elikhulu shona oyibona liphela lapho ubuyale ayilindele ukuthi wawujikeleza kufanele ungene straight indlela ngikhomba ukuthi angingene lapho kule hlathi ngaqonda kule hlathi ngangena ngabona indledane encane evuma ukuthi ngihamba kule ndledane encane ngabona ngale seyindala ngahamba kule ndlela ngizophumela ngale hlathi ngithe uma ngiphumela kule hlathi iphe baba izindaba nomuntu akabheke uyabona silana nje ngicela ukunitshela ukuthi la kuyafana exactly nasesikoleni kufana ngezexactly nasesikoleni uma ungenzi kahle ekufundeni kwakhe esikoleni uma sokushaya isikhathi sokuphaswa uyafeyila uphasa ngokunjalo nawe uma uhlezi la enkonzweni la kulo msebenzi kaNkulunkulu onyaka ungahambi kahle uma sokushaya isikhathi sokuthi siyabizwa ukuthi sihambe siye ezulwini ngeke uye ezulwini uzola kusebenzela khona kodwa uma uyazi into eyenzayo unovalo wesaba ngokukhakhazela ubona ukuthi lento kusemhlabeni kusezulwini uzongena ezulwini ngokuthutha wonke amaqhizana ungalahle phansi usayithuba lokhu ulungiseke manje uzilungisele ngoba la siyakhona akuhlali umuntu oyafa ezulwini wabuya lethe emhlabeni wathula ukuthi akazotshela ukuthi indlela yezulwini ihamba kanjani umina ngafa ngabuyiswa ngabuyiswa emhlabeni ngakhala isililo kwasho isililo esikhulu sengibuya ngingafuni ukubuyela emhlabeni ngoba ayikho into ede njengasezulwini yonke esithi indlela ayikho ayilutho lento kunasezulwini kuhle kakhulu ezulwini
lapha phesheya kunomhlaba ongaphesheya khona umhlaba ongala khona umhlaba ongaphesheya unentambo esuka la kulo mhlaba engimni kuwona ewena la kulo mhlaba ongaphesheya awumuntu wadatshwe esitimela kuphela uhamba ngalo muntu uzophumelela ngaphesheya bafuthi ngiyathela ngabeka ukuthi angime nganyathela ngithema ngesenta bafika enhliziyweni yambatha kubheke phansi ngabheka kancane ngabheka kancane phansi ngabona ukuthi lapha phansi ingawaya wabe kwafontekela ngeke uphinde uphume lo fela khona uzibonele khona ngeke uphinde uphume nganyaka kancane ngizophumela ngale uma ngifangale ngasakhona intaba ende ebheke phezulu ngizombuza ngizonywa kule ntaba ngasengabeka unyawo kule ntaba lapha ngibeka unyawo ngamsanga ngibona nganye kanje ngoba sengingasakhona sengiphezulu kule ntaba ilapha ngafika ngathola abantu besimama abathathu nomntana mangibona yabona kwamakhosazana base ngibona imvunulo yasebuhleni esigqokile amakhosazana ngiyabona kwakuyizikhethi eziblue lamashethi amhlophe nezigqoko ezimhlophe eyangala athi meyangala esanesesokudla ngasengidlula ngashesha mangithola ngiyashesha kade ayaluza nje abona into nje ukugeda ngendlalo esiziba njengobona ulwandle awubona ukuthi kuphelaphi ukuyale awubona ukuphelaphi ukuyale indlela ikhomba ukuthi ngizowela la ngifika khona ngafaka unyawo wavuleka umfula wavula ngapha nangapha ngahambe entobathini esiphumi ngakade kunyeka ngahambe esebenzeni ngokuphumela ngaphesheya bebe ngiqhamukela manjena ngathi mangithoma ngaphesheya ngase ngibona utshani lokho ubona emajalidini ogxengilazi okuhle kunje ukuhle lo tshani ngase ngivustabulela okumnandi ngikuba ustabulela njengalapha ustabulela abantu abaningi engathi inyosi zistabulela kamnandi Yathi ngisusa amehlo ngibheka lapha ngiyakhona ngase ngubona umuzi. Owathi baba mkhulu ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga ngawubona. Wakhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga uyakhazimula uthi lo muzi indlela ngikhomba ukuthi ngiyakhona lapha isanga lakho liyashaya inalithi lithi woza yaqokezela lithi njengelanga alibukeki ngeza ngashesha ngeke ngidaka khona ziyasho lapho ngaseseduzane. Ngithe umuntu nalowo muntu abheke abheke ephepheni lakhe ngomuntu nephepha esifubeni sakhe uyazazi uhamba kanjani akekho umuntu omhluleli uyoshulela yena akekho umuntu oyoshulela umuntu uyoshulela lokho umuntu lokho kusho ngaphakathi kwenkukhu ngayindlela kufanele uhambe ngayo uhambe ngale ndlela uhambe straight yoshana kalasha akekho umuntu othena ngiyole kalasha osambela wena yekho nencwadi ezovula incwadi lesifubeni sakho ukuthi uhamba kanjani uziphethe kanjani. Lapho khona ufuna ukuqonda ukuthi igcwalisa ukuthi njengoba phambi kwethu unyazi lezulu akekho ophinde umbone omunye uNkulunkulu uqobo lakhe lo ekwento okudlalwa ne-choice uNkulunkulu la ngena lethu kuthiwa umprofeti umuntu wasemhlabeni oziphuphele nje obuyawe lo wasezulu nundo uNkulunkulu la emhlabeni lasezulu nomfika khona ugejekile ushelele futhi shelele edwaleni elishelele uyashona lapho ukudonsa umuntu mawugejekile bambelela usavulile izandla uthi wozana uvule izandla angifuni ukuza nishona ngatatini nisadla kumnandi anisana ngibona ukuthi siyahamba siyezulu kusezulwini izulu leli esikulona uNkulunkulu lo umuntu aphathe enhlizweni akade ngingakhuluma umuntu wathi umuntu uzovulela ubani lalisa uzofika ivalisa uzovulela ubani ngiyeza la ngilahla icala ngeza sengilahla icala la ngilahla icala ukuthi ubozofika angiboni kwamuntu uthuleka ngenyama nje ngaphakathi ukaze kwe kube khona lutho ngibona umuntu egqoke ngomhlophe eshaya phansi enyaweni utheza umhlophe eshaya phansi enyaweni ngizibona
efriji kwafika ngangumzimba wonke ngasaba lo muntu wesimanga ngambheka ebusweni bakhe ngafika lo muntu ekhazimula njengelanga ebusweni ethobe ngabhakeni wama lo muntu wathulwa thinya ngeza ngizodlula ke ngoba uma eqengaka mina nje ungenzele likwenze ukuthi ngizodlula phambi kwakhe Nonto naye waphinda wakhuluma lo muntu yakuka akufupa ngamadola ngababhela kanje ngababhela ezandleni ngathula ngathi ngabheka phambili lapha ngabheka esangweni yabona impimpi ngaqala ngabheka lapha ngathula ngathi ngazibona izindlu ezolayini kuze kuphela amehlo ami olayini ziyintambi zizoshona lapha kuphela amehlo ami ngibona lapha ithafu leyithulithenya Zolayini kanjalo zinhle lezinto zinhle lezinto njengazathi uphakathi kunomgwaqo ngathula ngabuka lento ngoba sengifikile nje kodwa ubani ozongivulela mhlambe uyena ozongivulela lo kodwa Nkosi yami lo muntu ostabeka kanjena uzongivulela kanjani Ay, yamsaba lo muntu. Akekho umuntu ongitshela ukuthi uNkulunkulu ngizibonela umuntu uNkulunkulu ngendlela engangazela ngayo mangimbuka. Bayisikhathi ngibuka lento engiyibona la ngaphakathi. Ngibuka lento ngifaka amehlo phakathi ngivula ngingena lemseleni wesango ngibuka ngaphakathi. Bayisikhathi. Wayesephinde ekhuluma lo muntu, ekhuluma ngaphakathi kumina. Wathi Inkosi ngicela ungivulele. Kase ngiphumisela ngomlomo wathi Inkosi ngicela ungivulele. Wazithulela nje. Wathi phinda futhi. Ngaphinda ngathi Inkosi ngicela ungivulele. Wazithulela nje. Bathi nyanya waphinda futhi. Ngaphinda kwesithathu. Ngathi Inkosi ngicela ungivulele. Izandla wezithembisa ngemuva. Izandla ethe ezizobhile ezibeke ngemuva ethe izandla. Wayesephethe izandla kwazibuyiswa zethu. Wasethi mina asengayithatha le mpilo ngicobezela endala. Wathi ngingalibamba le mpilo. Wasethi hamba ubatshela. Umuntu esulile ushembe okusayo akekho okusayo noma uyathanda noma umfana nabantu bonke nompholo ushembe uyena abantu umhlaba nasezulwini wasatela Inkosi inyanga yezulu esitalweni ngasuka lapho ngashintshela eDurban ngathethekwini ngasusa la umsebenzi kaNkulunkulu omsikasuswa la isikhulu semubleka dia la busca amabhande ngithathe isibhali famous la ngithethe ngakithi ngikhombe abafana bagijima abafana engasezilulu wathi uyasuka wena ngibhelela uyahamba uswale eDurban leyo yophatha khona ngami ngophatha eDurban North hayi angidlule indawo ile ndaba izoshonela yinde kakhulu ngisengiyaphuma mansuka hamba sengizwile ukuthi umuntu ozongisiza njengoba ayushembe ayiqila amaqi ushembe uyiqile akekho umuntu oyiqile njengoshembe uyiqile uyawula ezivela mina ngisuka kodwa uthi baba ngiphathe uthi uyambona ukuthi kufanele ngimkhathazele uzukakhanda umsebenzi yena namsezazi uthi ngiyathandazwa lekhaya noma ngithi thandaza uthandaza kubhizi thandaza ihlaya nje nasekhanda kanye nje ngento ngiyamjikeza ukuze ngihalalise umuzi wonke ngibangele nokwenza emlandweni uyafanele ubaba ngahalalisa ngelaso isikhathi ngiyalasa njengeza umuzi wonke bathoma lo uhlanya lo umpela siyaqanya ngempela ungene uthando lokukholwa ngivuda phela ngakithi ngivuda phela nalo Nazareth ngambona ushembe uyena inyanga ulokuze ilanga le kodwa ngathi usuku Nazareth ibambeni lento nenhlanhla abantu bahleli ngaphandle bayafuna ukuza la ibambeni ovula umbhalo 18 lono
Betholile ngifunda. Yokumvezela abaprofeti bafowabo. Abe njengabo. Wabeka amazwi ami emlonyeni wakhe. Uyakhuluma konke ke atshena mina. Uyothi mekhona ngwalalela amazwi akho. Awakhuluma egameni lami. Wabuza kuyena. Kodwa akhulumiswe egama lami. Engamyalezanga lona. Noma ekhulume egama lezinye izithixo. Inkosi yakubusisa. Uyokufa impela lo mprofeti ngoba ukhuluma amanga. Khulumile unyazi lithe ngathi ngidlula kwenye indawo ngabona umama efuquza phansi ekhala umama uthi ngathi mina ngisemkhandisa imoto uthi wayimisa uthi ngathi ubuza ukuthi ikhalani lo mama wenzani lo mama uthi wathi hayi emzini ngiyahlushwa uthi angizali sengibizwa ngamagama amaningi uthi ngiyinyumba ngiyethukwa ngenziwa zonke izinto awubaba ngiyacela ukuthi ungikhumbule Nkosi yamakhosi uthi ngithole umntwana wathi Nkosi kubusise uzomthola umntwana akangamphume emotini amthandazela ngoba uNkulunkulu usho ngezwi ngoba uNkulunkulu uthi Nkosi kubusise uzomthola umntwana uthi wahamba wathi tu uthi wabuya wabona umama esephethe umntwana esevimbele emgaqweni wambona eguqile alalisa lo mama wathi awumenze manje wama wathi hawu Nkosi yamakhosi ngizobonga ngathola ingane yentombazane naye eminyakeni ngashaka ngabathola abantwana senginomntwana nami uthi lokane halalisa bejabula umuntu ke lo mprofeti lo uvi iBhayibheli ngoba lishonjala sowusho njalo uzothi makubhali futhi ikhali fanele niyazi cela ukunitshela akusizi ukuthi nginisabe ukuthi mangifa ngicanga ukuthi mangifa ngabona ukuthi ukufa komuntu akuyilutho umuntu umephuma uziphumela nje uyena wena uzisalela nenyama ebonile phansi ngenamsebenzi kuphuma ngumina nginje ngihambe ngiyezulu kade ngibekhuluma iqiniso nakade ngiyigwala kodwa ukhona umuntu owathi bethola lo lenkonzo yomNazaretha wathi hawu ngimbonile uNkulunkulu wathi hawu kodwa manje ngizokwenze njani mangithola into enje wathi ngizahlupheka uhlala nabantu abahlupha angivele ngibize inkontileka abangemali ingakhele umuntu ozoba ngaphansi komhlaba ufaka ama-ventilation udonse amazi yonke into nokudla kuqalela ngaphansi kuvalwe ungabonakali lutho kuqala ngaphansi komuntu nogesi babela ngaphansi nendawo yokugeza namathoyilethi abela ngaphansi wabheka lutho kuphula emhlabeni ngaphandle komhlaba ngoba umhlaba awulungile ungcolile umhlaba wahlala phansi komhlaba lo muntu wahlala wachumuzwa noma ukushwa ngaphansi wavala kwakhe kwatshala izihlahla ngaphezu kwakhe wahlalela ngaphansi wahamba washaya isikhathi sokuthi wafa wafela khona lapho wathatha indawo eyilungisile wahamba wobekwa kuyona lapho wasihlalela abantwana wahamba waye ezulwini uma efika ezulwini ufika kuShem uthi uShem hawu sawufikile uthi sengifikile baba uthi ubheke ithi lakho liveza bese ibhuku lakho bheka thawusebenze kahle impela emhlabeni kodwa manje ngiyabheka angisiboni ingozi la kuwena awunangozi awunalutho wempululu nje umuhle nje abantu abakade bangene ezulwini yifuna umuntu azofika la enenhlamba la enengozi ethukwa ehlushwa emhlabeni umuntu angahlushwa amathani nje ayisikhulu odam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 
uze uyesulima utekade uyitofotofola umnandi hayi ayuthini umnandi la khululeka nje phela sitoba jabula jabula uthambaza ngoba wena omfundisi
unonyazi ezulwini uyobona uthimbo lenkosazana ubona inyanga yezulu ubona ilanga lamalanga uthola ubona umqali wendlela kwangona usuku omkhombisa webaba uNkulunkulu wangempela yazi lezulu uNkulunkulu kanti ngithandaza nje ekhaya sithandaza nje ngo-12 sabuya sangena endlini sesizofuna esiguqweni sika-4 naso sithandaza le mnyango sika-4 isibhuqu bamemezile athi wempela ngimebeka gabulayo ngimbekezwa ubaba besibamba ngathi mina ngisho kwenza besibamba ngathi mina ubaba wathi ubheka phezulu uthi ubonani ngabheka phezulu kanje ngibona amafa ngabona into etobezelayo igolide enjengalibona ezulwini lafela phambi komuzi kababa laba kanje legolide kodwa yini akayibheka hawu isicelo segolide lesi isicelo segolide lesi wathi usho kahle lefisa usho kahle isona ngaphela sekho wathi ubheke kusona uthi kubani lo hleli kanti ngiyabheka bona kungumntwana wendlela entathe kusona amen mawuthi ushabana uNkulunkulu ufuna sithini uyathozeba sabona umntwana wendlela entathe sitoleni segolide baphindisa kawubheke kahle ubona ngathi ngibona umntwana wendlela ngiyambona esitoleni nami umntwana wendlela lo ngiyambona ufake ingwazengezelayo njengegolide nakutepe ekobezelayo ekophayo umntwana wendlela uNkulunkulu lo ophambi kwethu akwentondlala ngabheka kanti saphatha ubheke kahle ubheke esandleni sokuthi uthi khona ba ngabona ilanga lamalanga limentele ngesandleni sokuthi asesitalo ifake ingubo emthende emhlophe enemibala emhlophe nebomvu eshaphasenwe enyaweni ephethe ubhoko lakhe emengale esitandeni kodwa ubheke esandleni somncane ukuthi khona bani ngabona inyanga yezulu ifake ingubo eyimpangele eshaya phansi umjimbo oshaya phansi oyimpangele ufuna ukuthini sikhonze wena ubheka la ngeke sikhonze thina ngeke sikhonze wabheka la shuye lapho la usebenzela khona esikhongweni ngeke sikhonze thina uthi wena usuke insizwa enye yetha ngiyagawula ngesikhathi esingayena uthi wena usuku enye insizwa ninenkani maNazaretha unazi isithumeni ninenkani maNazaretha unazi isithumeni kasingena umuzi nomuzi sitshela abantu ukuthi abayeke ukugaya utshwala sithunyiwe ukuthi asingena umuzi nomuzi sitshela abantu ukuthi abayeke ukugaya utshwala abantu ngoba kunjenje izwe linjenje indaba zotshwala abantu bayadakwa bahlangulanyeni bahlangulise plaza indaba zomdakwa kodwa kuphela utshwala ngoba utshwala abahleka kasathane abe awutshwala ngikhawa amaNazaretha ephezulu ukuthi athi umuntu hayi ngeke mina ngukuyeka utshwala ukugaya ubaba omkhulu uyehlale nomancishane wakhe lokho ephuza wona umancishane ngolosuku lapha la ngeke ubheke nini ndawo yalapha ngeka lapha esendeni ngaphesheya eladliwa amaphekula ngenta kwakhetha mpindane ufake nini igama lakhona hayi emzomuhle la ngaphambili indawo yakho nisizwe sakho intoni indawo yakhona enyangwini hawu phela usangisiza ngiyamubona ngiyazibulela mase ngiyagula enyangwini wabonakala ubaba mkhulu enyangwini phansi emzini wagumede amadoda agumede athathe esibayeni wenyuka ubaba mkhulu eshayagwempula-ke ezamade umntu wasezulwini wazofika esibayeni kule madoda athathe esibayeni wafika wangena ubaba mkhulu wafika wama ukakaphuthuma isitanda wathi asilepha ke
angihlale ebelethele umama susisitandla isithathile ile nto yokhwana elokwenziwa ngekhwana nathi sukala susala basusa bapakisha isibheki bamleka kakuhlala esigqikeni nesihlalo umuntu hayo bayaluza wafuna ngena esibayeni wadonsa umgongolo wenkomo olovalile inkomo wabeka phansi bahlala bona ubabamkhulu wathula waqalaza wabheka wathula wakhulula amadoda wasenza bese wathubana ngathi kushela wathi uvela phansi dunya uNkulunkulu uzonitshela ukuthi khani iziphathe kanjani ngize ngene ezulwini ngelanga lokuphela batshela asukunyisa zathi lathi mfowethu yathi namhlanje ngene uNkulunkulu phakathi kwaleli khaya uThixo woThixo lo yambona lokhu nasebusweni akafani nabantu uNkulunkulu lo mfowethu phuthuma lapha yena ngembuzi uyilethe manje ngokusheshsha phuthuma la ngembuzi ngisho umfowabo walapha wabuya nembuzi esebelethile wafika wangena endlini athatha umkhono wathi ungaqhazi ngomkhono dana ungaqhazi ngomkhono inqumo ngombese wayithatha wayinquma lembuzi waqeda ukuyinquma wasenza wayiqeda lo muntu wathi mayiqeda wathi ngiphelele nje umkhono wathi wewe mama abanokela isigodi baba bokho isigodi lento njengobhanana wasika isigodi wasibuyisa wasibeka la wasithatha isigodi wathi lalela abanye ababesala bekwazi ukuluka utshani baluka wathi luka isibopho sibezini baluka isibopho wasiqeda wasethi ngikamnibekela nigoqonge eke niyibophe kanti beyiphasele niyikhayide ngale zibopho bayithetha bayiqeda wasethi-ke namhlanje madoda aleka kuthi ngiyamtshela namhlanje ukuthi kusukela namhlanje lingabuye kuqala utshwala kulo muzi ngoba kungena uNkulunkulu kungena uThixo lekhaya lingabe nikuqala utshwala kulo muzi ngikhapheni kodwa namakhosikazi lo muntu mkhulu nesithe anyuka namakhosikazi anyuka athi bakentabeni wasike wami wathi ngiyabona lapho uyazula imathi asafuna babuye ezulwini baphamselana nikhethe izandla bakhethe inkosi bonke omama wasethi la kule ntaba kuzoba khona ithempeli njalo ngesabatha niyohamba niyemkakweni nikho umkako nubhika umzimba wonke nilaleni imhlophe ngesabatha uLwesihlanu uzothi akusenivuka endlelana la uthi ushaya kwetafula msesendekela niyemakhaya kwimande nyonto lingapheki ukudla ngesabatha abantu abamsaba uNkulunkulu benza njalo bahlala balinda benze njalo balinda bahamba isikhathi wahamba isikhathi wabunyaka wabula wabuye sephetha ukalike wafika abantu abamzaliphatha kanjani hayi baba siyeseshobo waso sisegcina umthetho wakhe asiwenze sawuqisha umlilo ngesabatha sihlala la njalo sesifike ntambama ngesabatha siye emakhaya soba semlilo soqisha inhlamvela wathi inkosi imbusisi wathi nalilodwa lolilo lokalike zosikelana nibe senathuka ngesandleni isithunge kuzonjalo ngesonto nenyuke nizela kapenseni yesifika wafika njalo wafika la ithemba ezinto wadlula ngeza sithemba ezinto ngale kunelitshe elikhulu engelikhulu aselphakeme waqoqana waqoqana litshe waqoqana ubabamkhulu bathi babona waqhamuka ilifu lehliki zababamkhulu banyuka nalo ilifu lembhekile bahalanisa wenyuka wahamba bakhuluya bemoyeni kulukhini batika ilifu ezulwini ubabamkhulu esithambisile uthe umhlaba uyahamba ubhubhu umhlaba sawutheduze ukuthi ubhubhu wasethi uyothamba umlilo ayobhubhisa bonke abantu uthi abanyazalethu uthi ngeke zabhubha uthi kuyokhamula ifu libathathe libaphakamisa abanyazaletha kusho yonke indawo le yathi baseyishile indawo eseyiphelile lapho ngowabeka endaweni eseyipholile sengowabeke khona kwakusokuba inzalo yomlilo njengoba siyinzalo kaNoya unawaphuma eshumayela kanje ekhankasa ekhuluma kwakumkhulu azamba mina ngibona unyazi nje alinasikhathi ifuna ngena alinasikhathi ngoba isikhathi sesiphelile uwola abantu ukuthi bangene emkhombeni abafuni ukungena emkhombeni abantu asifuni ukungena emkhombeni sinenkani sihlela nyomva uthi babuyafaka emkhombeni asifuni thatha into ezomhlaba into eziphela ingena umsebenzi walutho ezizophela kusasa yenana emkhumbini asihambeni asifuthi ngoba nonyazi sihlela nyomva waze yazi yasho inkosi athi izinyoni zinezindlu
msinezidleke kodwa uJesu akanayo kodwa uShembe akanayo indawo lapho ezosithela khona asitheze ikhanda khona noma sesitholile enhliziyo zethu kudala amavaka kodwa zonke izondo siyazondana ubuka ngathi ubone injefile unyukubani uthi mawubona umuntu mawubheka omunye umuntu mawubheka siyanyanyana sinambaka siyamakazela sikhuluma ubani usethe baba ubani usethe baba ubani usethe baba ubani usethe baba ubani yebo hayathe indaba baba hayibo akeniyekeni umuntu asesineza umsebenzi akakaphumuli akeniyekeni ngendaba zengabantu ingaba udathethe amakhazi thumbe kuphela amakhazi angiphumi nizanazo ingakanyakala nizosho ubaba sengizakudela ongivulele incwadi azokudela Isabelelo zokuqala noma bathi amahuba abantu abanye bathi izaka uyabusisa umuntu ongahambi ngokuyala kwababe ongena endleleni yezoni ongahlala sethanganeni yesiganga kodwa ukuthokoza kube semthethweni kaJehova ozindla imithetho yakhe ngemini nangobusuku yoba njengomuntu otshaliwe ngasemfuleni yamanzi uyothela izithelo zawo ngesikhathi sawo amahlamvu ngeke asuke inkosi kubusisa Samuel wesibili 23 Samuel wesibili 23 verse 3 sigcine verse 6 uThixo kaIsraeli wathi itsheli kaIsraeli yokhuluma kunina obusa phezu kwabantu akalunge abuse ngokumesaba uThixo abe njengokukhanya kwakusasa ekuphumeni kwelanga ubusa ongenawo amafu njengokuhluma kotshani okuthambileyo emhlabathini nokukhanya emva kwemvula hayi indlu yami kuThixo na yoba njalo ngoba uThixo wasenze isivumelwano esimile njalo inkosi kubusisa sithole abaseKolinte abokuqala verse 9 sigcine ku 11 isehluko u6 isehluko 6 bheka inhliziyo yakho njalo bheka incwadi yakho
ukuthi ufanele ukuphasa uma ungafanele ukuphasa lungisa kusenethuba kungakafika isikhathi sokubhubha yebo umhlaba sowuphila ukuthi usazobhubha kwangempela zonke lezi ezenzayo zikhomba ukuthi umhlaba sowuphelile sengakafika usothatha zilungiseke anazi yini ukuthi abalungileyo abangalungile hayi abalungileyo anazi yini abangalungile funda kahle mntanami ungathusa kahle impela anazi yini ukuthi abangalungile abayikulinda ifa lombuso kaThixo anazi yini ukuthi abangalungile ngeke beze balidle ifa lombuso kaThixo ingakhohliswa isihlobongi ningakhohliswa nezihlobongi nababonga oThixo neziphingi nezifebe nabesilisa abalala nabesilisa namasela nabafisayo nesidakwa nabanenhlamba nabaphangayo amasela ngeke bese balidle ifa lombuso kaThixo labo bonke babenjalo abanye bakini kodwa manje nasenhlanziwe nahlathululwe nathethelelwa ngegama lenkosi uShembe nangomoya kaThixo wethu mawugaya utshwala ke njengoba lencwadi isho kanje ithini kuwena wena usagaya utshwala uboshelwa nezifebe neziphingi labo bonke abenziwe kubi wena isabelo sakho indoda yithawu igaya utshwala le ndoda engafike ngagcina osekubosisi ngiyagcina ngiyahlala phansi igaya utshwala le ndoda ikuyathuma kanjani njalo ekuyathuma ayinandaba ke le ndoda iyagaya utshwala ayinandaba iyagaya utshwala uthe ngoba usuku ugayiwe lakayo izokwenza umsebenzi imbuzi zimile yakala ukuthi ebusuku wathamba insizwa emnyama emehlobo esha isudu emnyama yeza le nsizwa lapha enzansi yeza azofika kuyena yafika kuyena lo mbhemi yathi ya kunjani hayi kulungile athi ngikulandela siyahamba wathi omunye hayi angikwazi mina wathi wazibani wathi ngathi inyanga yezulu wathi yakanga sihambe wena wathi hayi bona ngazi ushaphi inyanga yezulu wathi hey ngithi sihambe khohlwa yilo wasihambe uthi senze kwakhamba uShembe inyanga yezulu yeza kuyena yeza yafika la bebanga labantu bobabili lensizwa yala lo eyikhomba ngendluba zalo uyahamba manje uhamba nayo uyala lo wafika inyanga yezulu wajabula thawu nangoku umuntu engimkhonza mina khonza inyanga yezulu uShembe nangu emkhomba wathi uShembe angikwazi wena yonke le msebenzi bawuyenza bawunikeza lo amahewu naye inkosi yakho yathi igayela amahewu usathane ngomjala mhlange esilutho nawe wena hamba nenkosi yakho wavele waphapha wathuka walala wavuka ekuseni engakazela wakhipha inkomo asamlotshela unkosikazi leta wabona ukuthi kuyakhithika emsamo wahamba khipha inkomo ezikhapheni eqhamuka lensizwa yeza yathi hawu bakhulu ekhaya ehamba ngenyawo yangena la yathi bakhulu ekhaya wena umuntu hawu unkosikazi esaphinda phela enkosikazi lokisa ukuthi lapha sokuthezwa yakhihlike emsamo wathi hawu sisophatha singakanani awukwenzi ngapho waphumkosa emnyango ebheka ukuthi ubaba wabantwana muphi wambona ukuthi akamboni ubaba wabantwana umuntu ezofela egcekeni wathatha ukhamba wamnikeza ethatha le nsizwa ebetha kwisibonda sibonda isibetho sathatha ukhamba salikhela salibeka phansi
usananiwa wethu wasebenza nkosikazi awu waphinda wasibili wajawa besabezwe ndeka abantu akubeleke kodwa phansi athena lutho khaya yaphuma lesizwa yathi ke abankosi kubusisi wathi yaphuma nangu lo muntu yedwa nangu ngibone ebusuku naye sephuma kabi wathi ubani wathi ufika wathi evencane wathi awusathana ngokusathana lesathi bengisazokutshela ngasaba ukutshela ukuthi sokuze ngalo ntana isugaya kanje ngoba uzophetha senze njani ngoba ngitshela nosuku wathi usathane lo ethi uyangithatha uyena lo sengiphuzisile yabo manje hayi ngasazibulala lembuzi ngiphuthuma ebuseni othingweni lenkosaza ngiyotela ubageza abantu bakithi bangabe bafika kumina bathi ngibafuna utshwala wahamba yothingweni wafika kwababa ukhona into enzekile nje wathi uba wagayelani ngona utshwala omazi umuntu esekenika sobhobhuthisa kugaya utshwala ongayelani utshwala othi ugaya utshwala ugaya usathane utawuthi bakele usho usathane uzofika kuyena wathi ufuna ngenze njani manje wathi inkosi ngithethelele baba ayidle pholisi nayo imbuzi ngicela ukugeza obaba bonke ababephuza nakonke okubi kwabenzeka khako kungabe kuphinda kwenzeka wathi inkosi ngibusise sami wahamba wafika nisimbuzi emsamo wabatshela ukuthi ngeke aphinde futhi agaye utshwala lekhaya wahlaleka yambusisa inkosi waphila lo muntu ngengani esefike ngoba sokusika usathane nawe bogayayo ukuthi ungagayi ugaye ngenkani uthi sesiphila senziwe uzenze ngenkani usibizela umhla kuphela ukuthi ungala kuya khona inkosi yobusisa amazweni wezweni inkosi yobusa phambi kwabangcwele